Ngoni. Hey, Ngoni. Hi. Are you okay? Ngoni, are you okay? It seems as if you're panava, but somewhere. What are you thinking? Can I kiss you? You want to kiss me? Yes, I miss kissing. It's been long since I crossed. Well, chiro kisana pamuromo here kana kuti pane zvakachinja zvandofana kuzivawo nekuti zapamapishana tsoka. No. I'm from Roma and I want to kiss you. Sorry, I have to go. Chichkuneze. Wow. You see, I have a brother. And he's been trying to tell me something, but my days is and will make no, and I've been brushing him off. I promise you, I will make it up to you. And okay, goodbye. Adiki. Ha, 5 minutes. I'm a mad this guy. Kaboom. 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 Hey. Yo, Muga. Tavum. Tavum. Tav. Hey. Man, don't do that. Don't go to our fight. May my dear soul rest in peace. Man, this is a serious matter, okay? Just that there's a friend it's not something you forget easily. No. No, but I just thought we didn't do us of one or two days. Unfortunately, Ongori Timom, so if you can continue drinking, please be my guest. Me dying? Not anytime soon, my brother. Whoever did this to me, I don't want to find my food. That's how we're gonna. Please don't ever do that again. Okay. What's your first instinct? Why don't you say? Oh, of course. You and my girlfriend. I can't two. Those were I Wakadzi wao tu. Uti nemshonga. Ndatoda kuisa mushonga muri uri panzana. Saka ndakotsira. Sabo. Ndibatsire. Kunesa mushonga. Since wewe unesa mushonga ndakatarisa. Sorry zvako nongwara vananjita at this past days. And it's important to me, okay? I know. And I'm sure when I just talk to my Vienna. Chachiti put I but it's this. I think I'm getting somewhere. You know, you pan up until I'm going to the mesa. Oh, don't replace. You are replacing, you know, replacing. I see. Next time, I'm going to find a bottle of
Akadika. I think my mind is on the right place. If unonyatoshandira mushongo kana kuti wakaexpire. Mbomwa kationa kuti ukafa ndotoona kuti unoshandira rotoshanda. Ya, tangeyo wamwe. Ine kuzatongoza kuti unoshanda. Yeah, succeeded. Kuna akarapa. Kanonzira chiya. Listen, buddy. Yeah. I feel like I should tell you everything. You and my family, okay? We're in this together. Your problem is my problem. My problem is yours. So you don't have to suffer alone. And then in the reports, no one will enjoy on any. And also, wakati wako utende wangu ndio wako, so I was thinking ukuthi ukaona kanyanya urema since ndai nalimbiso matumba kadai soka vanangu vaidombovhurwa nzeve wakaita saka I'm always there to open the ears of the babies. So you need to not to worry, okay? Uswaga kunzo kana don't find anything. I'm here. Okay? Kunonzi kusimpisa mwana. Ndiyo usaoneka kuti ndiurwadza nemakumbo. Tsoka chete dziurwadza idzi. Zvimwe zvese zvinoshanda. Are you sure? Yeah. 100% effective. Well, kana ine nharo ngoti maitanya havasipo. Waingondisiyana maitanya. Well, she's free now. If you say my tongue one more time, I promise you, do you a bucket racer and shongo. Fine, no more saying my Tanya. So, those words after how many days? And at 2 minutes, it's more pairs of what I'm watching. Don't worry, don't worry. I go to Sarawi na wimpiso na wimbai. That's all COVID. What you don't open a one? Pedza. Tuda kuenda somewhere, but what about street? Yeah. Pedza gani? Ukuthi ndokuthi ndife. Ngaba makumo ndakugona wani odaze kufa. Pana ubadanga ngaye nogona kwibasa nje. And don't be and I'll get up on food. Aye. The farm. Good afternoon, ladies and gentlemen. Ndaitwa Linda. I'm a PC. So program yachaunganira panapa ndiye kuti umwe nomwe anenge achitaura problem yake. Tokwanisa kuti tingabate zvinhu zvoti tosolvere maproblems wawo tichibatana takawanda. So mukoma kunoitwani? Ndine chibhunduru chemadrugs. Alright. Inenzi widow. Okay. Kushungurudzwa nehwahwa. Titambire mukoma tapoma. Umotambire zvini. You can take a seat. Tinokushingamidza mukoma tapoma. Mauya. Mangosvika tiri pano kuzviintroducer. So mangu wazviintroducer mune tinoda kukwanisa kuti vatangidze here monzwa navo oro mungokontinue nozviintroducer. Tokwanisa here kukontinue. Alright. Ndima Masara vakuzive. Ndoitwawo tapfuma. Ndine depression. Okay.
unokwanisa kuzviintroduce mukoma? Right. So panapa, ladies and gentlemen, as a PC, alright, vamweni maybe mamusingazivi kuti PC zvinorevei. PC zvinongori kuti primary counselor. I'm here to counsel you guys. Munhu anenge ane maproblems ake totaurirana pamwe chete. I can tell how to solve my problem acho zvinogona kubatsirai because you already know a problem shade is solved. So togona kutanga nemi mukoma. You can tell your story. Okay, so mukoma Tafuma, you can share your problems. Chichiri kumbokunetsai. I lost everything in my life. Everything that I've worked for. Zvinotondiwadza kutanga nezvazvo. Vakadzi vangu vakaenda kumusha nekuda kwekuti lose everything that was supposed to take care of us. Ndaendawo pawheelchair zvekuti handichakwanisi kufamba. Paunopinda musituation iyoyo, that's the only moment yaunounderstand, yaunokwanisa kunyatsonzwisisa kuti kapu yekuchera mvura yekumwa inorwadza seyekutora, kana kuti toothbrush yekukwesha mazino inorwadza sei kusvika pairi. Very simple. As you know, kuti nyika ino yakaoma kwazvo kune munhu ane makumbo 2 ake nemaoko 2 ake zvinoshanda. Kokuzoti pane hwana akagara pawheelchair asina makumbo akushanda. Saka ndine level yandandasvika ndekuti ndandisina hope, ndandisikaona anything chandingakontinue any life ndakadai. Mukoma Tafuma, tanzwa nyaya yenyu, hope mainzwawo. Anyone ane problem yake to share, or anyone to contribute, or how you feel about nyaya Mukoma Tafuma? Mukoma Chigunduru, you can be. Okay, tango kuto Mukoma Chigunduru, just because you didn't introduce yourself, or anything to share. Okay. Sisi, anything to tell? Yeah, sure you won't. You know what? Thank you, Mr. Tafuma. I think meeting yakubatsirai. Yeah, ndinoimba kuti yandibatsira chaizvo. Ndakwanisa kubuditsa zvinhu zvazviri pamwoyo pangu. Ine ndakutonzwa kureruka. Thank you very much. You're welcome. Hi. So mwene swarakanaka. Nemiwo, thank you very much. Mozechi. Izvi magroup izvi zvinobatsira kupfuurawo. Oh, thank you. Hey, I don't know this only problem shared is also the moon JJ. So. I see. No, I don't believe that. What?
PC wangu naona ngaji kutarisa too much towards is it because makapfupika mese unaona kutarisa naire kana kuti Well, I don't know. Yeah, busy because wakatorowa I'm always one step ahead of you, my friend. Iwe pane mukadzi here wekuti tinosangana naye wotorati hanzi mukadzi uyu akambobvawo pari? Nope. Except you are Kazuako, so you have to thank me for that. I mean, she's your therapist, and I'm the therapist. You're therapist wake? Yeah. And then ubaza mimi, sa mtu yanga ibaza wana na azabaza wana. What? As soon as you're didn't come over, you are supposed to tell me everything. Anyway, those that you have to go. But and I'm one young way to run. Taya mirror, so me I'll be fine. Taratesa to taratesa so. The phone from a therapist, I have a mirror. Oh, I can't give me as a show, but yeah, goodbye. Good. I don't want me to end up. No offense, okay, I still love you, but I think I like it more. Hi. Thank you for waiting. Yeah, same here. You can run away this time. Wow. And it is a don't worry. So, where are we? The kissing part. Okay, come here.